Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Manje ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke ungabe usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha engizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Udaba ukulethele lona namhlanje ngilethele-ke ividiyo-ke yababa nje osemdala-ke obehlaziya-ke lento-ke yepolitiki laphana-ke MK-ke nokunye-ke okuningi engingafuni ukuthi-ke mina-ke ukuziwe ngami. Plan into njengoba udlala-ke ividiyo yakhe nobaba uzizwele wena. Usicela laphana usizwele-ke le video lena. Ungene ama-comment section-ke for ubhale umbono wakho laphana ukuthi uhambisana yini nawe ubhale laphana-ke ukucabanga masicindezele ibhathini nje subscribe nje akubizi imali kumali nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthola nezinye iy'ndaba ezinje engizokulethela zona-ke nje kulona-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Bangakhuluma bathanda ukukhuluma MK this MK that. Hey, isebenzile MK, isebenzile ubaba Nxamalala. Ishe ample lahamba leliso. And belizohamba ngokuphelele. So ubaba Nxamalala ulwa nesystem nganza kwethu. That is why uzozwa kukhona amadoda akhalayo. It is because nganza kwethu abaqonda ukuthi inkulu kanjani impi eliwa iMK noNxamalala. iMK ilwa nesystem nganza kwethu. And isystem ivulekile nganza kwethu. Ingama layers ngama layers. Kuseyileyo yokuqala le enibonayo. Isaveze nje iphika ukuthi all along eSouth Africa lento enibona ekukhanyeni manje into ekade yenzeka emnyameni. Lesikhande kwagcina sekunabantu abayiprotector isystem. Yabona nje umuntu against umkhonto. Ngivele ngibona lo umuntu loyo ose protect isystem isimkhandile yamshape abe yilento isystem eyifunayo. Isimkhandile isystem lo muntu. Njengamanje lempe esibhekene nayo inkulu and sinabantu asebekhandekile ukuthi bakwazi ukuprotector isystem. Because uyayibona yonke into ihlelo bala manje. Konke okwakufihlakele. Uyabona nje umuntu okwazi ukukhuluma athi hayi ngcono kubuye bona abelungu abantshontshi ninabantu abamnyama niyantshontsha izwe linehlulile. Ahlulwa ukubona ukuthi njengoba abelungu befuna ukubuya manje bebevele belicontrola lelizwe behind the scene. Kodwa indlela bebelicontrola ngayo bebenza sure ukuthi umuntu omnyama bamdlalisa i-rough game. Kade sasikhuluma lento kwamanye amavideo. Ukuze kubonakala umuntu omnyama ependeke njengomuntu oyisigebengu, umuntu ocorrupt, umuntu oyiyona yonke into size sigive up, sigcine sesivumelana nayo isystem. Sesicula iculo layo ukuthi hayi vele abaphume size sibabize izinja lezi idla imali kwashawacima. Then because asibazi ubucorrupt babantu abamhlophe. Bacorrupt kakhulu abantu abamhlophe. But kodwa ngeke uzuze ubabona. Bayifihlile. Because indaba zabo ahambe isakazwa yonke indawo kuma social media namaphi. Indaba zabo ayisakazwa kuma social media. Ezethu zintanta yonke indawo indaba. That is why kulula ukuthi basidukise ngemedia. Namhlanje sekunabantu abacula iculo ukuthi hayi akubuye bona abelungu, barayida abelungu, abantu bahlulekile. Leyo game bevele beyidlala eminyameni. Abelungu bebebatshela njengoba bethi baphethizwa abantu abamnyama ngoba angithi sekuvelile wonke umuntu useyikholele wabhema wakhola ukuthi umuntu omnyama ubengaliphethe izwe. Besithi masikukhuluma lokho abantu abaningi bacanti siyadlala. Sekuvelile ukuthi becontrol abelungu. Ibona bebesho ukuthi ningayithinta imayini, ningawuthinta umhlaba, ningakwenza ukuthi cishana ugesi manje, valana amanzi, enzani ukuthi. Uyabo? Zonke lezi zinto mabeyiphusha bebesuke benzela ukuthi labantu abaphethe babaxabanise nathi thina zakhamisi ukuze sigcine sesicikekile sibone ukuthi bayabheda bakwazi ukuhola izwe. Bese sithi haya kubuye bona abelungu. That is why uza abantu abaningi hayi abelungu bangcono kabi, hayi isiba shapeile isystem. Sebeyiyona. So abantu abanjalo ngeke usabenza lutho. Sekufanele kuvala izindlebe ngisho bekhuluma ungabalaleli. So nje nganza kwethu uNxamalala usebenza omkhulu umsebenzi fanele simbonge because ulwa nesystem. Ukuba izange izivele MK noNxamalala enganza kwethu bese uphenduka izimvu zomhlatshelo kulolu khetho. Njengoba uhlala umuzwe ekhuluma ethi do or die. Hey this year. Do or die.
lo nyaka bekuwunyaka wokuthi iphele imove bese kunyuka amagama. Belihambile lelizwe nganza kwethu ngokugcwele, bese belithatha ngokugcwele-ke kulokhu selikhashelwa nayitromis neyitrogen lezi ayigcwele lapha kwi-GNU, beyosibethelela okokugcina ukuthi singaphinde sivuke even ngisho izizukulwane zethu. Ikona uzoza sekhona abantu abathi hayi i-MK why sivotele uNqamalala udlale ngamavoti ethu, why bengasayi eParliament, kube khona amadoda akhalayo. It is just because I understand into esikuyona ukuthi sikwi-mission yani la. We are fighting i-system la enganza kwethu. Uyabona, asidlali la. Asilweli indaba yezihlalo, asilweli indaba yezikhundla, asilweli indaba zominister. All along from 1994 sihlala eParliament kwenziwa zonke izinto, kushiwo point of order, besino minister, besinayo yonke into. Kusisize ngakuphi? Nama policies einhlangano kusisize ngakuphi? Namhlanje thina into efanele silwele sihlangane ngayo i-system ukuthi siyoshintsha umthetho siseko. So aswadingika amadoda azoloku ekhala ahlulwa abantu besifazane. Uthola abantu besifazane bathule abasho lutho, amadoda akhalayo hayi amavoti ethu, hey siwaste nezimali, washa kwacima. Hey nganza kwethu, hey inkulu kakhulu lempe esilwa la, inkulu. Ngasho before sifike kulolu khetho ngathi lempe sibhekene nayo i-between i-G7 ne-BRICS. Uyabona, so ayikho ngathi nje kuphelele kuthini. Hey impi enkulu kabi, isifice kabi 2024 umhlaba uguquka. So ayiwadingika amadoda amagwala namadoda akhalayo, hayi Nkosi yami kwakungcono emuva, ungcono umuntu avela sikhumulele skipper, umuntu abuyele enhlanganweni yakhe. Hayi no, osomathuba laba abantu akade bezozabalaza ngesisu, abantu ababheka ikhundla, abantu abangazazi direction ababheke, asebashapwa isystem sebeyiyona. So siyabazi baphakathi kwethu labo bantu ekusabenza lutho.